party ni obi adea ye nyina ye dea ene ya form see ye party adwuma edi enti na beba se as a constituency women organizer me sanka me my appointment letter krampo eye yetimi ma obi ensa free Accra free Kumase na ne sanka na appointment letter no no de na me constituency be pay school feeding aye kopenda asan ya pe baby obeda wallahi bakere wallahi bakere a obesi mi constituency say obenu aduane me pa mo chawo awie ya na yeba natural boom yeba okay ebuzafo amamu akwa pa on me de ade bi na ekere on ye nua bai oba fefefe Vivian Jill na the NDC women organizer wo afo no south east and was striking as I said here was wallahi Vivian wallahi bakade was obetwa na obetwa nam obetwa it was for momo kwa behind the reason show na ye nua bai Vivian and na me nam news for NDC ni kra in fact comment session Ghana phone be a surprise Vivian NDC no NDC na na day anyway 2024 campaign on we you know Vivian amount for say or sponsor pa tuesika ukwa South Central or disikama amount for so monko to abania dia amount for comment session now say we are some politics and it's about interest on say or protecting interest at all cost the says say am pass or sponsor the NDC today as what or repeat or test waba na enona NDC for no say women organizer say ba call me ba order ba Vivian Jill way Hɛad mafia agwa we said there we are slow we sana obey slow Lisa you slow now try why me kon patariga agwa me tan me timidi agwa won pama na fufura firia na me ya ba fa me dross na ma wura gufu na we ye Vivian Jill na NDC for no say omunti ase say maami twifri Kumase no okura krata na waba na wo mu no and the party ni omo dia na wo no waba school feeding hey politics on na asam ne moche de enti a me asem me pese me ma wote ne say Vivian oye in fact any people bring the penasem it's a command say yang what de wura mini pant na ye beda sori na nkofu NDC fu de bibia na possible because me at adena obetie na no hye e plan no mo plan no ana odin ti say ye momote Vivian baby obi aye chia na mo hwe ni nkofo ne say enya de o betwe ama wo women organizer na wo afo no south east ne say so wonnim na wo si ho ati ombe yoro so ombe tete wonam ombe tese ombe tete wonam Vivian tie party no NDC party no say onye den a enwuram na omo no urade now urade Vivian amyade urade Vivian urade Vivian awa wo kuro wa munye New York wa banten so tete men fili men sakura kwabuna bwachi na mihiane ha na muwase mo de te Ghana won kama permanent we bi mi awrani hu nyina kanasi awo pifrim wa hu afri me so akwa na jese tani de me ba sa awo mekumi anda teza menche okay eti yanko hafo no south east and this women organizer and nkoma wadi na nani abre na yensaka no pa tuti mon kanche Vivian Jill say onye steady na nkrofo na world omoso osi ho a ombete tenenam hwade ti asem wa se ne yanko anim eyezu eza me chiache mu nyina ba platform kese eso me chia na mbedi kan be si na mbe chacho so abutiafo afọ na south east women organizer makasa ese menya madwin senka mekasa but
Yezu eza mechiache mu nyina ba platform kese so mechia na mbedi kan be si na mbe twato so abusiafo afana Southeast Women Organizing makasa ese menye amadun senka mekasa but ensem bia yekoso no ho ye mu bi yenye a obi anim say yenye but the way you see e calm me ho down no enipa bi nim de ba ye suban sitie by me ye amadun senka menkasa o platform so because me dia me person me ye no maboa me ho se me ye enti ka menkasa o platform yi so abusuafo momfa buoma ye kakra momfa buoma ye se ye ne eto abama ye branch fo no ye di buoma ho mo eti etwa se yesu ye di buoma mo regional women's organizers na regional women organizer di buama mo national women organizer ye nyina ya ka bo mo di buama ma ye ho sabi obi nya akwala o party ni nya obi ade a ye nyina ye de a ene afo mo se ye party adwuma edi enti na beba se as a constituency women organizer me sanka me my appointment letter krampo eye yetimi ma obi ensa free Accra free Kumase na ne sanka na appointment letter no de na me constituency be pay school feeding aye e ko penda asan ya pe ba bi obeda wallahi bakere wallahi bakere a obesi mi constituency say obenu aduane me pam chawo awie ya na me constituency ni mu nyina your friend say headmasters ni na school feeding wo omo ho no nyina me wo bia number obi aso me wo me number me wo ho ana your friend say headmaster ba ko frame me frame say ajia e de na ekoso me wo ha oba bia ba say yama ne letter so mbedno aduane me so oba ba no wo say wo ba bi ana me see you mate me ba ana wo so wa wie na wokọ na me say wo boa ye man letter ho ane man letter ana wo so letter no so no wo say letter no ma gloria ene sign ye ene de letter no ma no say omra me no school feeding na me say sa okay mate ana me de me tu ka ana me kodru ya oni ho na me je ne number me frɛ ya eye Vivian Jill na o hate film no Vivian Jill ani ama ne school a wo ba be noa Vivian Jill nya oba nche me Vivian Jill nya o man nche o man na me no mo call campaign me ye campaign o me consultancy me hu Vivian Jill ho makat na wo no Vivian Jill na mu se so yo ba wo mra se wo be ne nsa na wo de be no aduane ana nipa na wo be ma na be no aduane no o de nsasini na beba Kumase me twetwa ne nsa nyina to agu mimi meli me na me kan he wa record me kasa send ya mama Gloria emfa me ho maka se me Vivian Jill yo ba wo mra me constituency ya se wo be no aduane me twetwa ne nsa nyina to agu na makodam me pe mo ka se ya jimi wo ho mo de ya adwuma wi a ya jimi fo ma mo monko na mo daka mu yeye monko na mo sifia kase yeye yenye nkurasefo nya jimifo ma mo saade bia na wiase me ka kire mo wiase yemfa nko ba bia de wo ye bia one day wo be counsel agu bu na wagya ho akọ de nipa da sane de wo ye bia wo be counsel agu bu na wagya ho akọ enu achi ma elon mo se mpanifo ni nim ho hwe me wo ho na elon frɛ me ye national deputy woman organizer semi why na ama me say to me ni say wonu wo mo ama obi free national free Accra ba ba no aduane me si metwitwa na me si oh yes mimi meli na me si metwitwa ni pakron sa to agu because me ko campaign ma hu wo ho ani ma hu ni pakron so ho ni pakron woni constituency ba bi oto aba no onkoje ni school feeding wo ho na me de me nko demonstration bi sister me de me wo me constituency ho kerebia wo so opese obenu aduane no ombra obeba beto me action meri wa ase no mo dan duru wa dan banza mo ka se agimi wo ho mo ka se agimi yemfa ye yefunu nya adwuma ni ye de nkrofo ma apenfo ebi mu business agu ebi mu aware agu na de bia ma ye saa mo nkwa na mo daka isi mo yeye mo nkwa na mo sisi fia kase yeye ye nyina ye bia yeye ene ye 4 years pen ye betwa ye nyina be bogu me show no na 4 years ye twa
as adeɛ na no ayɛ den. In fact, asɛm na no ano ayɛ hye. Na wotie sɛdeɛ wosi to signal to venom no a mo nka kyerɛ Vivian sɛ mele sɛ wallahi obɛtwitwa ne nsa adeɛ na no ayɛ den adidi gya ne mu na ne nam ano den na wokɔ highway ni so a Ghana fo ni din nkɔmmɔ sɛ na Vivian Jill no wɔbɛyɛ NDC ni da bɛyi nam sɛ hwɛ mo da no mada wode wonim amafo yɛayɛ wad baabi a cash wɔ bi a na sɛ ɔmo kɔfa wurade ɛti abrama afei a nkɔfa no ayɛ lɔ mesrɛ ho ɔmo ayɛ wild wonim na wokɔyɛ ɔmo bɛyɛ wild adeɛ ɔmo de bɛyɛ ɔ no yɛba kakyerɛ ɔmo yɛba kakyerɛ ɔmo yɛbo idu anadwo a yɛnda ade nkoa yɛba kakyerɛ ɔmo yɛba kakyerɛ ɔmo yɛbo eti adeɛ na no ayɛ den na hafo ano south east hɔ no school feeding no ayɛ business eti views so wɔde ahoɔfɛ gye mele so sɛ wɔde second gye kyerɛ wadwen na party no hwade wode sɛ party no ɔmo sɛ yɛde nkwasiafo ne win elections na anyansafo abedi adeɛ apagya iti we na afi na shase we showdown we ni showdown afi na epa na yenu baby awo eno madwalai iti mon kan che Vivian Jill say Vivian yesterday na nkofo no say o no di agro e wo hafo no south a o mbe yi unsa baako na obey ono so wadwa serious hwade wo se party no afono no sasa me mfi ache dollar dia afono no iti we no o twitwa atade no mu o twitwam because afono no do ndo afronte gare ano aye den eti ade na no aye den na yenu ba bia ena sese moye wild sa no ti yenu ba bia o munya botre NDC for munya botre wo se ya no akere wadwe de yekoso no ti mon kan ti yenu ba Vivian Jill se yesre no ada amanfo so penasem but school fee de ho no de o mo agea no mele se onim na ba ho o betwitwa wonsa no nan eti fa ho adwen brother everybody say I had the reason show chere wadwen comment section ya no watch video amam yes have bio